हेलो टू द वर्ल्ड नमस्कार कि खबर सकलोरे आशा करूँ सकलोरे भाले आछे आपनालोक सकलोके पुनर्बार मोर यूट्यूब चेनेल अल्पना बानीলৈ स्वागतम जनालो आजिर ब्लगटो जेहेतुके आमी सकलोए जानो जन्माष्टमी আজি जन्माष्टमी तो जन्माष्टमीते मैं ये भिडिओटो बनाइছো भाविलो जे आमार इयातेनो जन्माष्टमी किदरे पालन करा हय कारण शुनिছো हेनो इस्कन मन्दिरत 4 दिनिया कार्यसूची करिছে कृष्ण जन्माष्टमी उपलक्षे तो ताते भाविছো एबार गई आहूँ और तारे परिवेशटो मोर लगते आपनालोकको मोर जरियते आपनालोकको देखुवाबले अकमान चेष्टा करिम किनो হৈ থাকে कृष्ण जन्माष्टमी केनेके पालन करा হয় इस्कन मन्दिरत तारे परिवेशटो अकमान देखुवाम বুলি भाबिलो সেই কাৰণে এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো ভিডিওটো বলক তেন্তে আমি গৈ থাকো আৰু आपनालोकको মই দেখুৱাই থাকিম আৰু ভিডিওটো প্লিজ পুনৰ কৈছো ভিডিওটো প্লিজ শেষলৈ চাব और एनेक घर पर ऊल् और एनेके हुआ সেইজনী राधा और हुआ कृष्ण राधाजनी भागर लगे चागे बारू जी नहक एनेके आगबाढ़ी थकिलो और या ट्रेफिक जाम गुवाहाटी बुलिले और ट्रेफिक जाम नलगाके नाथाके आसलते गुवाहाटी बुली नहय आजिकाली सकलो जगहते ट्रेफिक जाम लागिबई और एनेके आगबाढ़ी खुजकाढ़ी तलते गेट पालो और पाई और या श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव एनेके गई थकिलो ऊपरলৈ मानुह बहुत आছিলে मानुह एनेके गई आछे और एया और रास्ताते तेनेके एबिला सৰু सৰু किबा किबि दुकान दिছে और एनेके गई 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 खेला बस्तु और आही पालो मेन इस्कन मंदिर इस्कन टेम्पल इफालेरे जाए और यात एटु एंट्री एनेके एंट्रेंस एनेके आगुवाई गई थकिलो और गई गई या आছিলে शू स्टल माने सेंडेल बिलाक जेहेतुके भितरत निब नोवारी याते एनेके कुपन दिसे टोकन दिसे तेनेके सेंडेल बिलाक थई पेলাই आको मेन मंदिरले बुली आको गई थकिलो और या मानुह लाइन बापरे बहुत मानुह হৈছিলে और एनेके आगबाढ़ी गई लाइन पातिबलगिया हल कारण मेल फिमेल माने दुटा बेलेग बेलेग कर दिছিলে तो एनेके गई थकिलो आगबाढ़ी और या मेन मंदिर मेन द्वारखन पालो और इतना अकमान रैसो रई पे मैं तलले मानुह चाइसो माने किमान मानुह आছিলে और एनेके भितरले आहिलो और या होइसे भितৰৰ परिवेश और इतना सकलोए जो भिडिओ बनाई आছিলে माने ताई কৈ आছিলে जे भिडिओ जदि माने बनाब लगे सदाय आहिब लगे कारण माने कबई भीड़ बहुत आছিলে कारण इतना गोट खाई मानुह गोट खाई गले दिगदार है पिছত बहुतखिनि मानुह आछे अकमान तापा ऊल् आहिलो भितरत बेसी समय माने থাকিব পৰা নাই कारण मानुह बहुत सकलोए जेहेतुके एबार हलेও दर्शन करिब सकलोके हेखिनि दिया होइसे सुविधा एकाने अलप समय कारणे आमी भितरत दर्शन करि आको ऊल् आहिलो और बाहिरत या सकलोए यात रैसे याते प्रसाद दिया होइसे प्रसादम बुली आछे और याते किबा किबि एनुका किछु बस्तु आছিলে और लगते यात माने श्रीकृष्णर माने भगवत गीता बा किछु एनुका धार्मिक कितापो तात आছিলে एनेके अकमान आगলৈ आহি तात रैसो और या सिकिमिकी बरषुण माने बहुत धुनिया बताह हेखिनित माने जिमान गरम आছিলে हेखिनित रई दि आहि माने बर ভাল লাগিলে खूब धुनिया ठंडा माने लगी गई तो अकमान तात रलो रई आको एनेके आहि थकिलो अकमान मयो उलाई दिलो तो एनेके आगबाढ़ी आहि थकिलो
এনেকৈ তললৈ নামি আহি থাকিলোঁ। আকৌ আহি মানে এক্সিটটো যিহেতুকে বেলেগ ফালে কৰিছিলে, ইফালে আকৌ এই মানুহৰ লাইন ধৰিছে। এনেকৈ আকৌ পাব মাজত আৰু পৰা নহ'ল, চেণ্ডেল ল'লোঁ, চেণ্ডেলটো য'ত থৈছিলোঁ ল'লোঁ আৰু আকৌ গেটৰ বাহিৰ ওলাই আহি এনেকৈ এতিয়া আকৌ ঘৰ অভিমুখে। ৰাস্তাতে বহুত এনেকুৱা সৰু সুৰা দোকান বহিছে, এয়া কিছু বস্তু। আৰু এয়া চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো তাত মই দেখুৱালোঁ, ডোণ্ট ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ। আহি এইখন হৈছে গান্ধী মণ্ডপৰ ওপৰত যিখন ফ্লেগ লগা হৈছে, যিখন ফ্লেগ আছে, এইখন ফ্লেগখন অলপ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আপোনালোককো। আৰু ঘৰ আহি পালোঁ, ভাবিলোঁ ঘৰ আহি পাই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ। গৰম বহুত বেছি লাগিছে, কিন্তু তথাপিও ভিডিঅ'টো এণ্ড নকৰিলেতো নহ'ব। সেইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ সৰু এটা ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আজি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বুলি, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ময়ো আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ অকণমান ইয়াৰে ইস্কন মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ, কেনেকুৱানো হয় পৰিৱেশটো, সেইখিনিয়ে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু ময়ো গ'লোঁ, গৈ বহুত ভাল লাগিলে। মানুহ বহুত হৈছিলে, গৰম বহুত আছিলে, কিন্তু তথাপিও তাৰে পৰিৱেশখিনি বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে সম্পূৰ্ণ গম পাইছে কিমান বেছি ভাল লাগে। আৰু যিসকলে অহা নাই আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও আহিব ইস্কন মন্দিৰত। যিসকল গুৱাহাটীতে থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো খুবেই সহজ, আৰু যিসকল গুৱাহাটীৰ বাহিৰত থাকে তেওঁলোকে যেতিয়া ভিজিট কৰে, গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহে, আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব, কাৰণ ইয়াৰে পৰিৱেশটো বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু মই যোনটো ইস্কন মন্দিৰত গৈছিলোঁ তাৰে এড্ৰেছটো হৈছে কস্তুৰবা ৰোড, চাউথ চৰণীয়া, উলুবাৰী। আৰু এইখিনি আছিলে আজিৰ সৰু এটা ভিডিঅ'। মই চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈকে ইয়াৰে পৰিৱেশ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বুলি। আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লগতে যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা নতুন কোনোবাই যদি চাই আছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, কাৰণ কাষতে থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিলেহে মোৰ ভিডিঅ'জৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাব যেতিয়াই মই ভিডিঅ' কিবা আপলোড দিওঁ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। আকৌ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। সকলোৱে হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে থাকক। ধন্যবাদ।